pisan sing duwe kelingan tenan sopane. Alhamdulillah kene payung kok. Silakan Pak Seyo, berapa? Moga silakan rekan-rekan. Pengantin juga ditunggu. Boleh, boleh, silakan. Mbak Yeni boleh, ayo sini. Mas Vicky, Mbak Endah. Asik. Hah? Baim Tenda, Baim Tenda, Baim Tenda. Ini yang punyanya. Bos Jair, Bos Jair. Oh yang punya tenda ini jangan lupa ya besok ke Baim Tenda. Kang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi, tapi kepriwe kula ora bisa klalen. Alah, Baim Tenda. Kasih percaya kulane sampeyan cinta. Sebulan sepisan dolong kula pilih kanan. Najan ora dikawin tapi kepengin Hayu, hayu. kawin mas. Hayu, hayu, hayu. Rasa prihatin kelingan janji kang dingin. Kelingan tenan sopane kebayang ning gantenge. Mengkene demen rasane demen wis ana sing duwe kelingan tenan sopane. Terima kasih Pak De. Matur suwun Pak De, Bos E. Oh, Oma Mas. Oh, dudak ya, dudak. Oh, mangsa ya. Oh, masih muda. Kirain teh dudak. Jebule bojone metu kan buri, aduh. Boleh, silakan. Ngaden orang. Ayo, ayo. Anaknya siapa? Gue anaknya siapa? Aduh. Kono ngaden orang disusul. Sini sayang, sini naik. Baim Tenda masih. Kang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi, tapi kepriwe kula ora bisa klalen. Kalau tiup kasih percaya kulane sampeyan cinta. Sebulan sepisan tolong kula pilih kanan. Najan ora dikawin tapi kepengin alah kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin. Beli bisa dihilangaken tetep bae omong. Ora